nangu umuntu ongabuyela kuye umtshele ukuthi uSara uthi ngalomzuzu. Okay. Yeah. Awangiyana. Le yenu nezwa nangayo nay2 angingeni ngoba wazi lo muzi lo kusuka nokuhlala. Zange ke kahlale la ngakakhulela inokhulela la. Ngikhuluma nomuntu onjalo mina ngelikhaya. Noma bekuthiwa yi-family house le uXolani bengingambali ngoba umuntu osele la ngimi. Abaplani banoXolani bangani? Phela komuntu engabereki ngaye loyo. Bereka kufanele nje ngikhona ngizwe nami ngikhuluma. Makamfonele. Fonele ngilapho. Ethama nginayo nento. Usabi next kuye yikho into Umbuze ngena man. Okay, usufuna ukukhuluma naye Macanzi? Akhe sikhulumeni ngendaba le. Umama lo ukhipha amanye amagama la sazi ukuthi basho bengadaki uyamuzwa ukuthi bathena ngomgcibelo. Uwezwile amagama akhulumileyo? Uthini? Basho wena usukulu ngapha. Mayithi sarara ngoba nani phepha gogo nani phepha musi indlu that is now to win ekhodo indoda yakho ichila why kungana ndoda yakho la Iphepha lelo phepha libuyaphi ibuya kwamhlanga la system musi icale system blessing isakuphi title deed muslisi ulungileza ngani nomuzi mina ngani Marwala lalela ngicela ungilalela okay lalela ngicela ungilalela angidlo na next angidlo nosaranyana akangilise nami ngibona ukuthi ngenza njani ngizobe sisengiyaphuma nini gogo Osayo angitsho baplanisile bathi thina sifuna ukuthi wena gogo ngakutshela mhlawumbe ukuthi indaba yokuphelele khotho uthi indaba uqulile nebeza la lalela into yenza ukuthi ngifike la namhlanje magama akho wami ngomgcibelo nebala angisho la ngomgcibelo bebazela ukuzobala imali emabhizinisini ukuthi sithatha kanjani emabhizinisini inobe sikubelene ngayo leyo yeah wena ufike wakhuluma ezinye izinto la ngomgcibelo mina engazaziko ukuthi wena uzithathaphi yinto engibeka la namhlanje yazi kunjani ngicela ukuthi ungilinde ngikulinde sohlangana ekhodi mina nawe yebo hlangana ekhodi abami nawe yakho alright ngifana asikwaleli wena kosukuye ekhodi na ngitshele thina sizokuhelebha mama ne amathi chala yazi akakhambe ekhodi angiphume ngapha ikhodo afike alwe ekhodo angale endaweni yangale phela nje lokulwa ngila ulwa ngapha njani akusipho phela khambe asitshwa nami yangishiya la uyakushiya ngaku lalela ngizame ngizuleko uthi wena ngeke uphume la indoda yakho ilast born la indoda yakho akusi last born yini last unabana nogadri kana chabango kabani khabo baba umzukulu mina ngithe ubaba mi last born la mina ngikhulele la jama ngikutshele mina ngikhulele la sukela 9 months ngikhuliswa isiluka sala indoda yakho ingekho nokuba khona ke beyileyo Witbank wena nofuna ukuze indoda yakho kosiyele kohlala ningahle Witbank uyokufuna umkhukhe indoda yakho la beyihlala khona kwaleli lapho mara la behlala unaChabangu noSara noVoro phela ngabiza ungathoma lekhoneni uyokugcina lekhoneni bazakutshela ukuthi la behlala unaChabangu noVoro noSara phela even wami ubaba ilasibona la bengahlali kulomuzi lo neyaphi indoda bengahlali la even ubaba kaVoro beyazihlalela le maforeni kaTreki ekhabo kukula abantazana ngikhuluma ngabo ngoba bebasemzini abo la behlala izukulwana lezi ezachiya amadodana la zi2 kuVoro noSara nonaChabangu phela okay yeah wena nofuna ukuyakhona nalapho sigaya nalapho ngizafika ngibatshele nalapho khona ngizafika ngibatshele ukuthi la nakhona ngizafika ngibatshele ukuthi lo muzi lo lalela uyawumina into engirarako kuwe bo V1 ne into efiki ingihlukumeze emoyeni i1 hlukumezwa yini ngihlukumezwa ukuthi ngifuna ukwazi impendulo e1 ukuthi nakufu Thomas umbulala bofuna umuzi lo or bofuna imali lana wathini ngekosini wathini ngekosini wayishona ukuthi ngathi angifuna ukubuyela emuva ngiphendula net lapho ukuthi lalela ngiphendula net lapho ukuthi wena
Nobulala uThomas bofuna umuze ekhaya lo No. or bogijimisa amabhizinisi la nemali ngena. Nangabe bofuna ibhizinisi kaThomas lalela mina ngokutshela into eyi-1 nekhodo la nje Thomas besithandana mina Thomas. Bomthanda njani uThomas ungafuna abantu bekhabo la? Ngibani bengamfuni uThomas aphila la? Mina ngangifuni la. Aphila Thomas la? Yeah. Ulo indoda akho izange nafika yahlala la khama blood test. Hey. Sophi uThomas akekho. Hayi phika kunandaba. Phika kunandaba. Mina ngikwazi ukuthi uThomas wangibiza. Ngithi noma singangabizi. Before wena ubulala lalela. Mina into engilalela ke mina into engiyaziyo ukuthi uThomas angibizela yona. Wangibiza la gula la empedeni. Besides lo. Wathi ngiyagula la. Nginesidliso la lo mfazi uyangibulala Sara. Ngibawa imali ukuthi ngibhekise kaDoc. Ngingayothatha untombi lalela. Ngingayothatha untombi. Asimazi untombi kolwesi. Ngiyothatha untombi kwaphahla zokhuluma lonke iqiniso ukuthi uThomas wathi no. Ithamba likhipha kobe kuyi-ulcer. Wafaka kulenyanga ayilanda ngapha ngala nakhona ngilanda inyanga Thomas. Untombi watsho njani lesikhathi nihlangene nimndeni la watsho njani inyanga? Inyanga yani nihlangene nimndeni la wena nebekhenu nayo untombi noThomas kwakhulunywa njalo? Yes kwakhulunywa njalo alandi inyanga behlala ecala nangu khona akakhuluma lonke iqiniso ukuthi kwathiwani ngento yaphuma kuThomas. Uyazi ukuthi untombi hawu watsho njalo uyiqinisile yo manje okunye okungibhorawo lalela ukuthi lale angifanele akusimala musinto engiyikhulumako akusimala musinto engiyikhulumako mina ngikhuluma into engayizwa la ekhaya lalela okunye okungisilingako yini wena uzibiza ngomakoti la kwamlifu ngani ngini umakoti uyangenisa indoda ekhakakhe indoda naseyishonile yangena kuphi lalela wena-ke nengabe uzongenisa indoda i-5 years so uyiqedile uyi-widow yakamlifu une-right nokuthi ungaya kwamahlango or kwasikhosana or kuphi isitifiketi sakho asisenzi fokona ngoba so unendoda awe ya isitifiketi sakho sesiyakuvumela ukuthi kamari uphume ngisho so unendoda kamari uphume uye la ufuna ukuya khona uyi-widow nje so unendoda kamari ungagana noma kukuphi 5 years uyiqedile musi uThomas akhambile phasi iya kwamlifu kamari bathi awunanja awunagathu awunanex hayi nje bafana nakathi kamlifu kamari bangathi ufana nakathi mara ukakarele emzini akhe asitsho uthi mzi wakhe ukakarele khabo and begodwa bathi ufangana nethi mara uyazizwa mara mama kusho lo ngisho kimi mara wena ithi naye siyafana mina naye azoyithuka lapho ke awuyakuvumela ukuthi kamari ngoba akunafokona I think ngibuze something mama bomthanda lo baba lo cool bomthanda ngathi angilobola ngingamthanda okay umlobolo wakhona nawo lesiyaki umlobolo wesidiyani akukho la kucedelelwa khona nangakhipha amaphepha lawo wamalobolo akunakuhlanjiswa kuna ini umakoti half akahlatshisa ya uhalf umakoti onjalo uyazikhambela nakafuna ukuzikhambela afuna ukuzendela ye lapho afuna ukuya khona uyakhona ukuya lapho so ke into ngirarako the last time manje ngicaba ukuthi ngumakoti ngapha mara kunendoda engena ngapha ngekhaya la athi ungumakoti khona mina zange ngibona umakoti angenisa indoda ekhaya kwakhe akwenzeki lokho azange kwenzeka umakoti nengabe indoda imchima khele umzayo nabantwana bayo yes lapho uyayingenisa indoda la kusikwa Thomas la kusekhabo Thomas kusekhaya nami indoda umfazi walapho awuthathi indoda ngaphandle uyihagisa ibhathi emva komnyango akwenzeki lokho uyenza ngakwakho into leyo hayi ekhaya kwakho and bekodwa umalele ngezinto zakaThomas uthi azithathe zonke kwethomena zangamalela ngathi ngibawa ukuthi uthathe izinto zonke zakaThomas nokuzifunako uzithathe ngizidingi nengabe ufuna nebuilding le uThomas ayikhileko akathatha ukatapula agadanga ngifuna next ngifuna ijardle ekhaya ne-RDP yami phela ngifuna ijardle lekhaya kuphela nafuna ukuthatha ukatapule lapha ngoba uthi kwakhe indoda yakhe akamthatha ukatapule uphume kube sikune ekhaya ngazi ukuthi lapha kusekhaya ngibona ukuthi ngenzani ngelikhaya kunamuntu onganalikhabo la noma nesifuna ukuza izukulwane abantu abemathuneni abaningi bayalila ugogo wami uyalila le mathuneni asikhona ukuza la ukuthi sigamenzele umsebenzi
ikhona livaliwe nosiyabathatha emathuneni sizobenzela umsebenzi sokuphahla nakhe nezana zophahla baba Kapili ubani Thomas Loy besiza la sizophahla ugcina kwakho uThomas uphahla la lalela ugcina kwaka Thomas uphahla la jama ngikutshele bo ugcina kwaka Thomas uphahla la lalela ngikutshela ugcina kwaka ugcina kwaka Thomas uphahla bekaphahlela yena uxolani ugcina kwaka Thomas uphahla Ekhenu nakhe le wawungayikhini waphahlelwa kunika wena gogo wawungayikhini ngoba wena bowukhona waphahlelwa kunika wena lo wawungathatha ukabini nekhenu nanguphela waphahlelwa kunika wena waphahlelwa ubangimazi waphahlelwa la uThomas waphahlelwa ngoba walala la zanke sekhaba omkhulu la ngitho wenza la walale la umntwana wakho hayibo wala nini nda wena wala nini nakazokuyokwela nakayokuwela 2014 walala nakayokuwela waya 2014 mhlambe beke 2013 yeah 2013 weza la walala la mhlambe bengeke isifundi sakhe saba la sadlelwa la hawu yeah zonke imfundi zabantwana bamzila kwamlifu rehe yes hawu wena usidlile isifundi sakhona ne wena usidlile imfundi zakhona ezathathwa nguThomas kwaphela seza la noma malone inyazo man angingithathe nayi into engayithandiko ngayithanda inyazo lakhe nengabe ufuna izinto zakaThomas uThomas bekanomkhukhu weFosman orehlala kahle akayofuna umkhukhu kaThomas leFosman orehlala kahle uzawuthola mhlawumbe izinto zakhe uThomas azithenga akazithatha ngisifuna ibuilding lana ngathi ibuilding yakhe endodami akayithatha akatapule achija lekhaya lilodwa sakubona ukuthi senzani awuthena ufuna ukuthi uphethe icertificate uphethe letter of authority iletter of authority ayistate ukuthi iphethe inani ukuthi izinto icertificate yesu uchadile noThomas abanamzabo la ifamily house yakwamlifu nezinto zakaThomas that's the question le ifamily house yakwamlifu uThomas akangeni ngaphakathi kwendlu le yazinto ezongcolisa ngoba ngathi ukhuluma khulu bhodor ukuthenga isaranyana ngimazi ngisenginoni ayisiyophelele khona mara phela khona uphumile ngapha angeke uzokuhlala ngokuhlala ukutshela ukuthi until siya khona ukuthi lo ubanga ukuthi kwenze njani ufuna ukuthi ukhambe ubanga ukuthi kwenze njani ngithi before siya khona jama pili ubanga ukuthi kwenze njani muzi ngoba uthi kwenze njani into engishela kuphi okushela ukuthi wena indoda yakho wathi wena uqotha indoda lenhlala nayo ngisale ngihlala ngi1 ngatsho kuwe ngathi lalela ngakutshela la this time ngizile ngathi uqothi nekazoqhubeka hlale la ngeke sizwane ngisho khona ke lalela nengabuzokhambisana nawe uqethi nengabuzoqhubeka ahlale la kula ngeke sichayisane khona lalela ke ngiyazi ngoba nje sokuthandana noqoli ndani ke ngihlale la ngizithulele hayi lalela jama phili kengikhuluma naye bese amabhizinisi la kwenzakalani ngawo kula saqala khona ukukhuluma ukuthi senzani akhona lenza leyo uthe bathi ngiyokuthatha imali ama-room bathende bafika la ngomgcibelo bazokubala imali le yonke ukuthi sitsherelana malini wabathuka wathi ningazongitshela ngosaranyana loyo nesidingokazi esikhulu ukuthi umfazi alahlala khona wafa in wafaka somari izinto eziningi yebo angithi wathi ne-weekend ngivumile ukuthi mina hlala sitshera imali ngizokhona ukulungisa umuzi ngizokhona ukwenza umsebenzi wabantu bekhaya ngivumelile ukuthi hlala ngakutshela igama eliyi-1 ngathi mari uqedi angimfuni la mara uzokubulala-ke mvumele ukuthi nisatshera uzokubulala-ke nawe mina ngiyakutshela-ke wena wayivumela into njengaleyo ungazingibulala wena mina ngiyakutshela mina ngingatsho njalo sengiyakulemusa uthi ama-tricks wakhe ungazingibulala wena mina ngazi gogo manje wayitsho njalo mara ngitsho ukuthi ngizombulala saranyana wena ube-careful saranyana ungayivumeli into leyo ugogo akaphume ayokuthola nangabe ufuna umsherela something uzamsherela ale khaba ekhaba kunamuntu wasitsho le nakhe kuyakho ngikuyokubona lapha musibakha waya akusakuhlala umuntu lapha akakhambe engazi ukuthi uhlala kwaphahla ngibuyokufika ngabona abantu bangitshela bathi hayi umama loya nakho ekhabo nakhe plus yakha khari wayengaphi umama lo hlaleleni lapha kusho ubani loyo babantu angeke ngakubalela bona ngitsho nawo nabantu abanalo bakuthipha bakuhlala
bathi hlala laba abanikeza ama-advice. Mina ngiyak-advise ngithi ukuthi usarasa athi mina ngithuke khulu muzi ngomgcibelo. Athi hawu ngendlela bekazehlise ngakhona utshintshile. Lo mama mosuna amachinga lo. Manje mina ngisamthembi kuya ngami. Nangabe uyaqhubeka uyamthemba ngibuza ukuthi inyanga le ngitholeni. Akhe sikhulu. Ngimbuza into esimple ubaba wakhe ke. Thana and then no efike yangibetha wena ngiyakufake nelitshanyana lelo la kaThomas. Iye. Ngitshela ubani? Ufuna sikususa video sikususa. Hawu. Ayizi video leyo ukuthi ngalithi. Ngile video. Hawu.